keluarga besar Bapak Kasima, Ibu Tanis Keluargi, rekan-rekan penggawa pengantin, penggawa baku, ayo toko najak. Kayaknya Bapak Kasih Mas Tantes yang sawang wadon lan lanang si pengantin manis meseme dalan karo somai gawe bulan Kamajaya libur maling Kamajaya Mas Yudi Betansa Ibu Tani sering Ibu Tani ajari masing-masing Langsung Suyanto beda ke pengantin sini Mama iki supir ndok dewe Mama iki sayang Angel teman supir dok Mama Igis paling hebat ucapakan matur kesuwun ucapakan matur kesuwun Mama Egi Mama iki sing paling sayang Mama Egi supir dok Bapak kasih mau tobat ngajak ucapakan matur kesuwun ucapakan matur kesuwun sing bayari Mama Egi sing paling boran sing bayari Kacung Suyanto kang minangka pengantin cilik lele mah dudu lele Bapak Kasima sembilan mah mati telu wong kene dudu wong kene majikan yen balik mah
Ibu Tani. Ibu Tani sing bayari, Ibu Tani Kang Minangka si paling boran. Bapak Kastima matur kesuwun sing sampun samia awun